Kula wasariin nggih. Nggih. Dari Bunda Lelin yang di Taiwan ngersaken lagunipun Liwung Randa Kempling. Salamipun kagem sedulur-sedulur kalika Mas Sukarti, Mas Amilin, Pak Haji Anwar, Mas Sahirin, Mas Putra Baris sampun berkahi matur suwun. Putra Manunggal Pudang Kuning. Lanuki Bos Keceng ngersaken lagunipun kerap bisa dadi siji. Iringane mung vokal karo kendang tok. Anjay. Ada anak kecil. Anjay apa sih? Dia nggak tahu. Iya anjir. Orang ngerti itu tiru-tiru tok. Astagfirullah. Apa sih jane anjir sih? Takon kanggung. Yang dia cokan tiru-tiru wayang Sunda kayak wayang buta Sunda. Kayak gitu anjir. Saya ngerti belum? Bener? Oh, ini. Saking keluarga besar Bapak Mat Sumarto Kasman, Banjarsari RT 4 RW 3 nyuwun lagunipun Kidung Lestari kalian Randa Kempling matur suwun berkahipun Pak. Selanjutnya salam kru Sekar Bima semakin di hati penggemarnya dan waranggono yang cantik-cantik. Iya. Semoga kompak selalu. Saya minta lagu buat Mbak Wiwin. Ya, tepuk tangan dong. Wiwin. Ya garu ora. Wiwin Sindo. Wiwin Sindo KPJ. KPJ siapa? Kita bisa ada kepencet. Dia Mbak Wiwin sing Sofi jenengan Mbak. Nah, kali iki mic Mbak Sofi. Itulah tulisan KPJ ini singkatannya apa? Bok, yang orang Lemboni. Ya apa-apa sih. Minta lagu. Bacakan Mbak Wiwin minta Mbak Bumbung. Buat apa-apa. Buat apa-apa ya Mas Pedro. Oh boleh, boleh. Mungkin kan ada yang pengen Dibacakan. tahu suaranya Mbak Wiwin bagaimana. Oke. Kepencet Mbak. Pancen iki gara-gara niku nggo hiburan men pada dulu. Tambah awet muda. Iya. Ora apa-apa kok. Ora. Mbak Wiwin Sindo, KPJ seindah doa ibu. Cewek gaul. Minta lagu. Iya, minta lagu. Cewek gaul campur sari dari Suyono Desa Purworejo. Purworejo Kalampok. Lampok. Iki bagus. Terus sing jaluke aring Mbak Wiwin. Wiwin sing maca Wiwin. Ya. Sing jaluke aring Bibit sing maca Bibit. Nah, Jaluk aring. orang langsung jaluk. Ya diwaca. Oh iya. Wah, ya. Maksudnya kalau dari sindene kayak gue. Ya diwaca nang sikus. Nah, dia mesti Mbak Wiwin, mangga Mbak Wiwin. Ya, Pak Samaling. Ya, benar. Kali lagune sih gampang lagu Bandung Ibu Krungu. Betul. Tejo seneng Pratno Bawarnanya minta lagunya Randa Sinden. Pak Tejo rondo terus ini Randa kabeh. Mbak Wiwin. Kaki Alex sing berentang, Mbok. Balik. Ini kamu maringi nih Mbak Wiwin nggih. Nih. Dan permintaan dari Glidik turi putih sampun medal lalu nggih. Anu drona. Oh iya. Drona ora kanggo gawe. Oh beda ya. Drona anu dagelan kae iki sing asli kota Kunang. Ya. Tanuki saking tuan rumah Lara untuk. Ya asli. Pak Haji Anwar Kalipo ngesaken lagunipun kuyung Pakotirun menika jagilan labas ninggal katresnan Pak Warso Candi Renggo Lestari Pak Marno Kalilandak Jarum. Oke bayangan sing jaluk lagu janana selawis itu priwe. Dari Pak Selamat Menganti SBM. Nih, salam buat Pak Dalang Eko Suwaryo. Salam kembali. Semoga pinaringan panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan barokah. Menganti karang dulu.
menganti mriko Cilacap. Oh, menganti Cilacap. Kesugihan. Karang dulu. Supados sakit manggung terus menghibur penggemarnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, amin. Minta lagu dagang pindang kali umpomo. Umpomo. Putus lidahmu sekar. Rom, maksudnya udah lagu umpomo lidahmu sekar. Maksudnya lagu umpomo sing terbaru ini gimana? Nungguin ya. Siklus paling mana? Demo. Ayo lagi. Pak Heri Juragan Pete minta lagu Kaju Biru. Sekus. Saya kagum Pak Jarkodi, Pak Dirban, Pak Samin, Pak Kodi, Pak Sarif, kalian kersakan pudang kuning Mbak Ayo, sampun mangga, mun kula waca sedoyo kersanipun sing pundirin monggo Mas Petro. Dari Sohibul Hajat dulu lagune napa mawon? Lara untuk. Lara Untu. Nah, Romo Yai, monggo. Mas Yai. saged boten kan kira-kira urung kuwi mending Lara Untu bae. Ayo, Nduk. Lara Untu, Nduk. Moci aduh. Diping. Wiwin ngatur ki. Aduh, Lara Untu. Lara sewu. Magalino. Sambung Wiwin saged boten. Boten pun jan pun sae Lara Untune jan pas banget.